درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه‌های فرهنگی و فراغتی تلویزیونی دوشنبه. اینک باز برنامه با اشتیاست مهمانی کاشانه‌های شما و مهمون امشبه برنامه با اشتیاست آوازخوان هنرمندی که سراپا مهر و محبت است در سرود و ترانه‌هایش. هنرمندی انسامبل شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ستاره کرامت‌الله است. ستاره بانو خوش آمدید به برنامه با اشتها. در آغاز میخواستم درود و پیغام خویش را به بینندگانی که این لحظه منتظر هستند که این شام بهرشان شما چی آماده میکرده باشید بفرستید. تشکر زیاد برای دعوتتون و به کلی بینندگان عزیز و به مخلصان. با یک دستاویز آمدیم و این شام میخواهم یک خوراک بپزم، فطیر شوربا. یعنی که یک خوراک ملی آماده کرده باشیم. بله. خب ستاره برای بینندگان بگید که برای این فطیر شوربایی که ما آماده میسازیم کدام محصولات لازم میاد؟ ما شورباش هم خیلی یعنی که گوشت میرود، کارتوشکا، پیاز، سبزی، پمیدور، محصولات های زیره، مرچ. و بینندگان عزیز این خوراک که ما بهر شما آماده میکنیم باور کنید عادی است، گرچند عادی است لیک پختن آن مهارتی بلند تقاضا میکند از هر یک آشپز و ستاره بانو امروز با یک مهارتی بسیار خاصه آمده است که برای ما و شما بینندگان عزیز یک خوراکی با لذت را آماده کرده باشد. خب ستاره ما شروع میکنیم، هم کار میکنیم و هم در برابر کار کردن خوراکمون را تیار میکنیم. خب من فکر میکنم که اولی کارمون اول به دیگمون روغن میاندازیم. بله. البته که اون گرم شده است. من به شما چی کمک رسانم در این برنامه؟ شما پیاز را پوست کردن گیرید. اینه که تمامی هنرمندان از بیشتر کوشش میکنن که پیاز تازه کردن نباشن، چون که دیده بسیار تر میریزن. و ستاره بانو من میخواستم اولین سوال از شما پرسان شده باشم که از کجا فهمیدید که در دل شما مهری هنرمند شدن یا اینکه سراینده شدن، روی صحنه هنر آمدن در دل شما پیدا شد؟ راستی من در وقتی به مکتب داخل شدم، به مکتب میانه، مکتب میانه ملکه صابرова نام داشت، حاضر باشد مکتب موسیقی موسیقی. بله. حاضر با نام میرتولا طایف است. در آنجا تا صنف 5 تحصیل کردم و در اسباب ریجک بودم. و بعدا استادم مرا یک سرود دادن، گفتن که همین سرود را زمزمه. من نمیدانستم که من مهارت آوازخوانی نیز دارم و من سرود را گرفتم، زمزمه کردم، خیلی به اون کس پسند آمد و مرا روز گرفته به نزد استاد صنعتی شش مقام خوانی برد و اون کس آواز مرا شنیده مرا نگه گروهتان رو ایواز کردن. خب بله. یعنی از خوردین همین چیز میتواند ستاره یک چیز دیگر پرسان شده باشم. شما در عائله به وای رسیدید که خودی پدر نیز هنرمند بودن و برادر شما نیز آیسته آیسته از دنبال پدر هنری شما رو هنری ارثی گفت. پدرم رحیمov کرامت‌الله موسیقی شناس هستند، در کنسرواتوری ملی به نام تلفظ سطر فعالیت کار میکنند و برادرم باشد رحیمov شمسی‌الله، اون کس در اسباب فلیت بسیار مهارت خوب دارند و من نیز. و شما این لحظه گوشت‌ها رو میده میکنید، من باشم آبی دیدم رو پاک میکنم. خب یعنی که ستاره همین طور، یعنی که اول شروع شد به مکتب موسیقی آمدن، یعنی که پیشنهادی کی بود که شما به مکتب موسیقی حجت سپارید و در آنجا تحصیل کرده باشید؟ البته بسیاری این سوال رو میدین که من بیشتر خواهشی پدرم بود، میخواستن که من شش مقام خوان شوم و با روزگی اون کس من به کنسرواتوری داخل شدم. اول شما در مکتب ملکه صابرova بله نه که حجت سپاریدید، در اسباب خواندید و در همونجا شما رو پیشنهاد کردند که شما شش مقام خوانده باشید و شما رو نزد معلمه بردن. پس آن چی واقع شد؟ پس آن
میبینم که آب دیده شما بسیار ریخته ایستده. یادم در کل نیست. نه شما همین گوشت رو زود آماده کنید تا خوراک ما آماده شده باشد. خب پس آن چی واقعا شد؟ من اونجا رفتم دیگر معلمی موسیقی مرا، معلمی سرود مرا گرفت و بعدا من همین خیل اسبابی در غیجک بوده رو پرتفتم و دوام دادم به سرایندگی. یعنی که سراینده شدن رو پیشه خود کردید و کسب خود رو در سرایندگی، یعنی که در همچون آوازخوانی ششمقام بله شهرت پیدا کردید و اولین سرودها نیز از مکتب موسیقی شروع شد. خب کدام سرودها بودن که شما از اونجا شروع کردید؟ اولین سرودها در آنجا فقط من ششمقام میخوندم، سرودهای کلاسیکی میخوندم، افری آرامی جان، افری سفتی نوا، سرخبار، این گونه سرودا بودن و مکتب را ختم نمودم و در برابر مکتب من با فکرم آماده شد. در اکادمی مقام تحصیل کردم 4 سال، بعدا اون را ختم کرده در کنسرواتوریا داخل شدم. یعنی که در کنسرواتوریا آمده در شعبه ششمقام خوانی؟ بله در شعبه عنعنوی آمده به کنسرواتور ملی جمهوری تاجیکستان و در آنجا نازکی‌های انمی ششمقام رو باز از استادانی کسبیت باز آموختید و امروز نیز روی صحنه هنر هستید. خب از کی رفتید به انسامبل ششمقام کمیته تلویزیون و رادیو؟ وقتی من در تحصیل میکردم در کنسرواتور و آواز من رو شنیده، در آنجا استادم خورشید ابراهیموف بود و در یک امتحان من برآمد داشتم و من رو در آنجا شنیده مرا به فیلارمونی دولتی دعوت کردن. از یکم کرسی هم بود دعوت کردن. من در آنجا رفتم، من از امتحانی آنها گذاشتم و مرا به کار قبول کردن. یعنی که اول شما در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به کار در اومدید؟ بله. در کدام انسامبل؟ در انسامبل ششمقام. من در آنجا 2.5 سال فعالیت کردم و بعدا مرا به کمیته تلویزیون و رادیو دعوت کردن. فرقت سعیدی رهبر انسامبل دولتی ششمقام و مرا در اینجا از سال 2011 اگر خطا نکنم به کار قبول کردم. شما در برابر تحصیل کردن هم فعالیت ایجادی داشته و هم تحصیل میکردید و این تجربه بای بود برای شما و میخواستم اطراف یک چیزی مهم صحبت داشته باشم. یعنی که در برابر اونه که شما چندین سرودهای در ژانر ششمقام ایجاد کردید و پیشکش مخلصان گردانیده که آنها را بیشتر هنرمندان پیشتر از شما هم سراییدند و اون سرودهایی که خود شما ایجاد کردید و پیشنهاد کردید از دوره مکتب خوانی بود، از دوره کار بود یا اینکه از زمانی که شما دانشجو بودید؟ شما سرود استرادی رو در نظر دارید؟ بله، یعنی که همون سرودهایی که شما پیشکش کردید. بعدن که من به کار قبول شدم من در آنجا سرودهای استرادی نمیخوندم و دوام دادم کسب خودم رو و تا حال دوام داده ایستادم و مرا بسیاری ها میگفتن که اپا استوره شما چرا حالا جوان هستید، حالا یاش هستید، سرودهای استرادی یعنی سرودهای شو نمیخوانید. بسیار خواهش کردن به من و من حرفی آنها رو گوش کرده آهسته آهسته شروع کردم به استرادا، یعنی به سرودهای خلقی. برنامه بایشتی چش عجیب است. هنگامی که من پیاز پوست میکردم شما به حال من میخندیدید، اما این لحظه نوبت شما شد. اما چشمای من مثل شما زیاد نمیسوزد. خب ستاره یک لحظه تنفس دارین. مرد در نزد جوره تعریف کرده میگوید که من به خانه روم، در خانه باشد مرا یک دانشجو دختر انتظار است. بعد حیران شده میپرسند که در این سن پینی این جوان دختر از کجا پیدا شد؟ و میگوید که زنم در 45 سالگی شجاعتش را به کنسرواتوریا سپرده است.
бинандагони азиз, барномаи боиштиҳои идома дорад. Айни ҳол мо бо Ситораи Кароматло барои шумо як фатир шӯрбо омода месозем ва то он лаҳзае ки анамон гӯшти мо таф мехӯрад ва мо пиёз омода мекунем ва картошка, сабзӣ, пиёзро, яъне ки як хӯроки милли омода мекунем. Хоб Ситора, як саволи дигар дорам, лекин росташро гӯед. омода шуд. Росташро гӯед. Охирон маротиба кай хӯрок омода карда? агар биям таъриф мешавад. 3 соат пеш. рости бисёр агар вақти холӣ дошта бошам ҳаракат мекунам ки дар хона худам авқот пазам. беҳад дӯст медорам. маро модарам кадбонӯи беҳтарин аст. бисёр дасти чӣ мегӯянд ба мазза дорад. чӣ хеле ки шумо қайд кардед, шӯрбо бисёр авқоти сабук аст. яъне ки хӯроки сабук аст, аммо ба сабук фикр мекунам на ҳар шӯрбои ҳар як ба мазза мебиёд. яъне ки муҳим аз маҳорати кадбонугӣ ҳар нафар ё ки аз маҳорати ошпазӣ ҳар як ошпаз вобастагӣ дорад. хуб, яъне ки шумо дар ҳангоми шашмақом сароидан кӯшиш кардед ки дар жанри эстрада низ муваффақ шавед ва мехостам пурсон шавам ки Ситора, сири муваффақ шудани шумо дар чи аст дар эстрада? намедонам аз чӣ сабаб бошад. ман вақте ки роҳ овардам ба эстрада як чанд сурудҳо тайёр кардем аз устод Зикролло Ҳакимов, аз шоираи Раимҷон, аз устодоне ки аз устод Тобиш Ҳилолӣ, аз Файзалӣ Умаров, аз бисёриҳо буд. як чанд сурудҳои ватанӣ буд, сурудҳои ишқи муҳаббат буд, модар буд ва як чанд суруд сароидам ки ба дили мардум наздик омад, яъне маро нағз қабул карданд. дар ин жанр низ Ситора, як суруди дигар ҳам буд. вақте ки шумо он сурудро сароида будед, бовар кунед, агар гимни душанбе гӯям ҳам хато намекунед. яъне ки ҳамаге дар кӯчаҳо, дар мошинҳо, дар нақлиётҳо, дар радио, дар телевизион ҳамеша садо медод душанбе буд. яъне ки шумо дар 90-солагӣ пойтахти азизамон ин сурудро сароида будед ва мехостам порае аз ин суруд сароида бошед. дунёи ман ин аст, таманнои ман ин аст, як шаҳри пур аз ишқ, ҳавасҳои ман ин аст. душанбе 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 дунёи ман ин аст, таманнои ман ин аст, як шаҳри пур аз ишқ, ҳавасҳои ман ин аст. هستی زیبایی تو جانم وطنم، من زی زیبایی تو لذتی ارمان شکنم. همه جانامی تو شیرینی گفتاری من است، شیره به شیره تو نیست در این گپ زدنم. صدقه نام وطن، صدقه نام وطن، صدقه این وطنم
بینندگان عزیز و گرامی، برنامه بایشتی ادامه دارد و خاطررسان میکنیم که مهمان امشبه برنامه ماست آوازخوان ممتاز، محبوب، دوست داشتنی ستاره کرامت است مهمان امشبه برنامه بایشتی ها و ما برای شما بینندگان عزیز یک فطیر شوربا رو آماده میسازیم. پس از چند لحظه یعنی که فطیر شوربای ما آماده میگردد، اول ما زیبا که همین خوراکمان رو آماده میکنیم، پس آن باشد دیگر محصولات هایی که برای ما لازم است یعنی که در اون استفاده برده یعنی که بعدیگه ما می‌آموزیم. خب ستاره رفتیم دنیای هنر، دنیای صنعت، اما از دنیای کودکی دیر ماندیم. یعنی که دنیای کودکی شما در کجا پسی سر شد تا آن لحظه که شما به مکتب میانه موسیقی مخصوص آمده؟ دنیای کودکی من در دهه‌مون در ناحیه ورزاب دهه 2 و حاضر باشد با نام رحمان عبداللهیف است و بسیار کودکی خوب گذراندم. در حصار در خانه مادری من از حصار است، در خانه بیبی مادریم زیاد می ایستادم. مرا از اونجا مجبور می آوردن، نمیخواستم اومدن. شاید از حسابی که در اونجا تقاهایم دخترانشان زیاد، من در اویله دختر هستم، من در اویله پدریمون دختر کم است و از چی همین در اونجا سبب دخترها بسیار بودن، در اونجا دخترها بسیار بودن، من نمیخواستم از اونجا آمدن. گل کردن هم دشوار بود و بله. ستاره این لحظه یک فرصت است بینندگان عزیز، یک لطیفه دیگر رو من برای شما بقصه میکنم. زن به سوی شوهرش میگوید که یک خوش خبر دارم و شوهر خرسند میشود و میگوید که تو چی خوش خبر داری؟ میگوید ما به نزدیکی 3 نفر میشویم. مرد خرسند میشود، میگوید من پدر میشم، میگه نه مادرم میآید به خانه. و بینندگان چرا عزیز مادر خوبه؟ البته ما در برنامه هم هزل میکنیم و هم خوراک میپزیم، هم کوشش میکنیم که طبع شما بینندگان عزیز رو بالیده گردانیده باشیم. خب یعنی که بعد از سرودهایی که اول شروع کردید، یک سرود پیشنهاد کردید که مخلصان خوب قبول کردن، در اینجا الهام زیادتر شد و شما خواستید که سرودهای دوم و سوم و چهارم و دیگر سرودها را پیشکش مخلصان کرده باشید. پس آن کدام سرودها روی کار آمدن؟ اولین سرودم وطن بود، آهنگ ذکرالله حکیموف بود و سرودم ای کشوری آزادم، ای خانه ای آبادم. شما نقص تازه نکرده ایستادید. البته من برای همین کردم که یعنی که شما باید خطاگی مرا بگویید، اگر نباشد من از بخیلی هم کوشش میکنم که یگان چیز رو تازه آماده نکنم، یعنی که برای خود یک عیب جویم ده. خب یعنی که در همین وقت و ساعت یعنی که سرودی اول تمام شد، باز جستجو کردید که دیگر سرودها رو مثلا در ژانرهای هم اسرادی باشد و هم در اونجا بیشتر موسیقی های خلقی واردی همون تمرینی موسیقی های شما باشد. در اول من بسیار سرودهای وطنی سراییدم و بعدا شروع کردم به سرودهای یعنی عشق و محبت و یکم سروده که به دل مردم جای گرفت، این دیگر از ما نیستی بود. بسیار هم نفس قبول کردم، هر و جا یک سرود دیگر هم بود، این هم بسیار به دل مردم خوبه، شکستمون نریختم و میخواستم اطراف همین سرود صحبت کنم. سوال رو میدهند، این سرود رو در بسیار جا نسراییدم، اما در یک جای سراییدم که هر کجا میروم همین سرود رو به من میگویند. هر یک انسان یک زندگی خود رو دارد، یک چه بگویم، اسرار زندگی خود رو دارد. بله دارد و من هم اون سرود رو زمزمه کردم. یک سرگذشت بود و سرگذشت رو روی ابراق آورده ایجاد بله. کرده و بیشتر هنرمندی اصیل همونی هست که از قلب میسراید، برای مردم میسراید، سرود میسراید که سرودش زنده است و همیشه نامی او رو زنده میدارد. آهنگی هست که آهنگی به دل نزدیک و اگر نگاه کنیم از هنرمندانی که گذشتن چرا تا به امروز مثلا سرودهای آهنگ‌های اونها زنده است تا به امروز نمیرنده است، برای اون که از قلب مردم سروده شده است و درد مردم رو سروده شده است و بیشتر شما نیز سرودهای ایجاد میکنید که به درد مردم در خورده است. یعنی که من میخواستم اطراف همین صحبت کرده باشم که در انتخاب همین متن سرود به شما کی توصیه میده که چنین متن‌ها رو انتخاب میکنید؟
برعکس به من میگویند که شما درد ندارید باید سراینده درد داشته باشد. البته درست میگویند، من این چیز رو در رفتی کاری خود دیدم. در سراینده باید بفکرم عاشق شوی با تو رو برد باید یا عذاب کشی یا بسیار چیزها رو بینی که باید همین چیز به تو تاثیر کند. بعد وی در همون سرود همین چیز رو میتوانی که رسانی به دل شنونده. خوب میشد که ستاره شما رو یگان کارگردان فریب میکرد، شما رو میبردن در یگان مکتبی اکتیوری درس میدادن و پیش از آنی که شما سرود میسرایید همین obraz رو به شما میدادن و شما وارد obraz میشدید، همین رو درک میکردید، یک به خود میومدید که این یک سرود است. و ستاره من میخواستم اطراف همین سرودهایی که مثلا پیشنهاد کردید در چندین چاره‌بینی ها جای گرفت، اطراف سفرهای هنری صحبت میخواستم کردم. یعنی که سفرهای هنری که شما امروز چی به امریکا چی به دیگر خارج از مملکت میکنید، خب چی است دور بودن از وطن؟ به نزدیکی از دولت قطر آمدیم. روزهای فرنگی تاجیکستان در قطر بود. 10 روز در آنجا قرار داشتیم. اول در کویت بود، بعدا به قطر آمدیم. چه بگم، هر جای میروم فکر میکنیم کارتوشکا بستن؟ نه، جای کارتوشکا شیره دور میشود. و در اونجا من سرود کلاسیکی سراییدم. من بسیار سفرهایی که روم از 4-5 روز تیز زیق میشوم، نمیدونم چی سبب باشد. بله، شهر فصل یک روز تماشا میکنی، 2 روز تماشا میکنی، دیگر یگم چیزی نیست که در اونجا تو خپد. البته وطن است، تیز میگویم که به وطنم برگردم. و در آنجا یک برنامه خوبم شد، طریق تلویزیون ها نمایش دادن. سفری که بسیار سفر رو چنانه که گفتید سفر میکنیم. به امریکا سفر داشتم، اونجا 100 سالگی نیرو امینوف بود، 6 مقام بود. من رو در اینجا در 12 می دیدن، یعنی آواز من در اونها پسند اومد، ما رو دعوت کردن در اونجا با همراهی فقط سعید و ما در اونجا اشتراک کردیم، رفتیم. بسیار هم یک کنسرتی خوبم شد و کنسرتی خودیرمان شد، لیکن ستاره را پزمانی وطن بیشتر جذب ساخت. زیرا که در روزهای اولی که در امریکا بود، در سامانهای اینترنتی رسمای میگرفت که ستاره خرسند است، اما پس از 2-3 روز رسم میگرفت الکه در چهرهش عیان بود که الکه پزمان شده است. و ستاره من یک چیز دیگر رو میخواستم از تو پرسان شده باشم، یعنی که سفر به ازبکستان بود، یعنی که وقتی سفر جوابی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان به ازبکستان بود، با کشوری با ما دوست و برادری ما، و در آنجا شما رهسپار شدید. یعنی که ناگهان یک چیز پیدا شد برای ستاره، یعنی که شما باید با هنرمند ازبکستان یک 6 مقام سرایید. میخواستم از همین رفتی همین سرود، ثبتی همین سرود، مانیاهایی که در آنجا وجود داشت قصه کرده باشه. راستی ما در سفر ازبکستان ما رو دعوت کردن. من در اونجا با انسامبل دولتی باید برآمد میکردم، یعنی همراهی همکارانم، و ما اونجا رفتیم. در اونجا ما رو گفتن سراینده ازبکستان با یک سراینده تاجیکستان باید سرود خواند و به زبان تاجیکی یعنی که زبان ها رو ایواز کردن. بله زبان ها رو ایواز کردن و ما آموخته هم کردیم. وقت خیلی کوتاه بود، من به تیاری بودم اونجا و من که این چیزها رو خواندگی هستم، تجربه دارم. یعنی گفتم که من با همراه اون دختر همین سرود رو سراییدم، یعنی و همون روزی کنسرت بود. پیش از آن تمرین نکرده بودید؟ همین در پشتی صحنه یک کمتر تمرین کردیم و روی صحنه برآمده اون روز زمزمه کردیم. امروز اگر خسته نباشید پاره از این سرود میسراییم برای بینندگان. بیا کی زلفی کجو چشمی سرمسا اینجاست،
نگاهی گرم و اداها یه دل را با این جاسته یارم بیا که زلفی کجو چشمی زور مسا اینجاست بخشی شوقتی و نازی کدابو یرد دور یارم جانم بیا که زلفی کجو بیا که زلفی کجو چشم سوار مسا اینجاست یارم شیشم خدلی و نازی کدابو یرد دور جانم اگر بیشتی هندت فیر بیک از نخری بر قدم ای خانم جلمکی جابو یرددو زکاتی حسن اگر میدهی برای خدا بیا که گل سا همچمن گدا جاستم
бинандагони азизу гиромӣ, барномаи боиштиҳо идома дорад ва хотиррасон мекунем ки меҳмони имшабаи барномаи мост сарояндае ки саропо меҳру муҳаббат дар суруду таронаҳояш танинандоз аст, Ситораи Кароматуллост. Ва бинандагони азиз, мо як фатир шӯрбо омода карда истодаем. Айни ҳол мо ба хӯрокамон қиёми помидор, яъне томат андохтем ва дар болояш каме мурч ва каме зира ва баргҳои нимин дарахтро мегузорем, яъне ки бо номи лавлои рис меандозем ва аз болояш бошад об мерезем бале ва мегузарем ба қисмати севуми барнома, яъне ки мо чунки фатир шӯрбо гуфтем, Ситора бисёр як кадбонои хуб аст ки дар хона омода кардааст хамири худро. Мегузарем ба қисмати севуми барнома. Хуб Ситора, ман медонӣ як гапи дигар мехостам барои бинандагон расонида бошам. Занҳо бисёр кори хуб доранд. Бо як чашм агар оинаи нигдунро тамошо кунанд, бо чашми дигар ягон ҷои хонаро тамошо мекунанд. Масалан, бо як даст агар тирезаро шуста истода бошанд, бо як дасти дигар ҳатман як кори дигар мекунанд. Ва ҳангоме ки касе ба онҳо занг занад, телефонро дар кифташон гузошта, мегӯянд гап зан ҷон, бекорам, ин қадар кор дорам. Ва ин як одати инсонӣ аст. Ва медонед Ситора боно, ҳар шом вақте ки ман аз кор мебароям, ба хона меравам, ман хаёл кардам ки дар рӯзҳои аввал маро касе мешиносад. Ҳангоме ки ҳамун ронандаҳо ба назди ман мегузаранд, ҳамин хел мекунанд. Баъзеашон бошад бо ду дасти хел мекунанд. Ман бо ташаккур. Баъд мефаҳмам ки онҳо мепурсиданд ки шумо ба 3 ё хатсайри 3 ё ба 8 меравед гуфта, бо ангуштонашон имову ишора мекарданд. Раҳмат ба он ронандаҳо, яъне ки худро аз назари кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дур мегиранд. Ва мо бошем айни ҳол бинандагони азиз, суфрамонро боз мекунем ва Ситора омода аст ки ҳамин омода шуд ва чанд лаҳзаи дар ҳарорати паст нигаҳ медорем ва ба омода кардани фатир шурӯъ мекунем. Бореш шуда буд, яъне ки мехостед тарки саҳна карда бошед. дар зиндагӣ бисёр воқеаҳо рӯй медиҳад, нофаҳмоиҳо мешавад, бисёр вай мешавад. Бале, як бор шуда буд ки ман ҳамин хел фикр кардам ва рости гап натавонистам. чӣ хеле ки мегӯянд ки касб аст ва инсонро бештар мекашад ба сӯи худ. Яъне ки нафаре ки рӯи саҳнаи ҳунар омад, гарчанде ки аз ӯ дур ҳам бошад, ҳамеша фикру хаёлаш дар саҳна будан аст. меҳри саҳнат аз ӯ дилканда наметавонад. Ва албатта ин чизҳо, яъне ки Ситораро бештар машҳур мекард, маъруф мекард. Ва бигзор ки ҳамин шӯҳрате ки имрӯз ба даст овардаӣ, яъне ки ҳамин шӯҳрат боз идома ёбад. яъне ки Ситора 10 солаҳои дигар, 20 солаҳои дигар, 30 солаҳои дигар сурудҳои нав ба нав эҷод кунад баҳри мухлисон ва ҳамеша мухлисон мунтазири сурудҳои нав ба нави Ситораи Кароматулло ҳастанд. боре буд ки ба куҷое рафта бошед, яъне ки шумо саросимавор бошед, яъне ки зуд рафтан мехоҳед. бале, албатта ин гуна бисёр рух медиҳад ба мо. аз наёфтани мошин. хоб, як нафар ҳунарманд мехоҳад ба фурудгоҳ равад ва ҳамун маршрутро манъ мекунад ва нафаре ки дар назди ронанда нишаста буд, ӯро мегӯяд ки биё бародар, ту ба қафо гузашта нишин, ман ба пешинам. баъд ин одам ҳайрон мешавад, мегӯяд дар қафо ҷо ҳаст, чаро ту мехоҳӣ ки дар назди ронанда шинӣ, дар пешита равӣ? Мегӯяд ки ман ба фурудгоҳ дер карда истодам, мехоҳам дар пешита равам. ва ин бегоҳ бинандагони азиз, мо як фатир шӯрбо омода месозем. бинандагони азиз, барномаи мо идома дорад ва ин лаҳза мо барои омода кардани анин фатирамон, яъне хамирамонро Ситора тунук карда мегузоштанд. Акнун фатирро омода мекунанд ва онро ба тафтон мегузоранд. чанд лаҳзаи дигар мунтазир мешавем то он лаҳзае ки ан ҳамин фатири мо омода гардида бошад. хуб, як навозанда ҳаст ва дар хона аз саҳар то бегоҳ мусиқии филми Титаникро менавозад ва ҳамон қадар менавозад ки худаш намефаҳмад ки чӣ гуна шом шуд. ва ҳамсоят деволашро тахтах карда мегӯяд ки ҳамон киштият ғарқ шавад ки навохтанро баҳс карда бошӣ. яъне ки ҳунарманд ҳамин аст, яъне ки наметавонад бемусиқӣ бошад, наметавонад бесуруд бошад ва наметавонад бесаҳна бошад. хуб, шумо ки дар чандин сафарҳои ҳунарӣ будед ва дар чандин
ҷодаи ҳунар низ фаъолияти пурсамар кардаед ва мехостам атрофи ан ҳамон консерт суҳбат карда бошам ки шумо кӯшиш кардед ки як консерти хайриявии худро пешкаш карда бошед. хоб пешниҳод аз кӣ буд? пешниҳод аз бисёриҳо ба ман ин пешниҳодро медоданд ва манро шоираи раимҷон як рӯз наздам омаданд, гуфтанд ман мехоҳам ки ту бори аввал консертратро ба хайри саховат оғоз намоӣ. як кӯдаке ҳаст ки бемор аст, онро рафта дидан дар кор. ман фикр кардам аввал консерт бисёр заҳматро металабид ва ман рафтам бо ҳамроҳии якай шоира он кӯдакро дидам. бисёр хостам ки зудтар он консертро диҳам ки то ки аз ман як чӣ хел гӯям, яке дасти мадад расонидан ва солими як касро яъне ки ҳифз кардан буд, яъне ки дарси саховат ин як иродаи мардонагиро талаб мекунад ва на ҳар кас аз уҳдаи ин мебарояд. рост я бинандагони азиз, бовар кунед имрӯз аксарият консертҳои хайриявӣ мешавад ва бовар кунед баъзеҳо агар чиптаро маҷбур ҳам кунед намегиранд. аммо рӯзе ки Ситора консерти худро барпо кард, гарчанде хайриявӣ буд, лек нигоҳ кунед бинандагони азиз ки толор пур аз тамошобин буд. ман намедонам ки барои садои диловези Ситора рафта буданд ё барои симои Ситора рафта буданд ё барои дастгирии Ситора рафта буданд, яъне ки Ситора ту аз хурдият анои фатиро аз дастат меафтони ё ки баъзан нохуноям ҳунарманд хуб аста нохун мемонад ва вай мекунад. бале як консерт низ мо хайриявӣ пешкаш кардем ва ҳамагӣ диданд. бовариам надоштам ки ин қадар мухлис дорам. толор пур буд ва бисёр дар як вақти кӯтоҳ онро мо тайёр кардем. яъне ки Ситора ҳамин меҳри ҳунар боз зиёдтар шуд пас аз он консерт ва хостед ки сурудҳои нав ба нав пешниҳод карда бошед. хуб ҳар як ҳунарманде ки рӯи саҳнаи ҳунар мебарояд, яъне ки мо метавонем ки ҳамин ҳарорати дар чанд гузорем баландтар. яъне ки ҳар як ҳунарманд вақте ки рӯи саҳнаи ҳунар мебарояд, якчанд клипи худро пешниҳод мекунад ва яъне ки мухлисон хуб қабул мекунанд, ҳатман коргардонҳо яъне ки кӯшиш мекунанд ки ба ӯ ҳамкорӣ намоянд ва дар барномаҳои телевизионӣ бошад ё ин ки дар дигар сабтҳои телевизионӣ бошад даъват сохта бошанд. умуман дар филмҳо имрӯз филмҳо зиёд шудааст ба мисли арӯси замонавӣ, домоди замонавӣ ва инчунин шавҳар дар иҷора ва ин филмҳо зиёд ҳастанд. яъне ки дар чунин филмҳо умуман дар филмҳо шуморо боре пешниҳодҳо буд ки шумо дар филм нақш офарида бошед? рости ман бисёр мехоҳам ки дар ягон филме нақш офарам ва маро чанд бор даъватам карданд. филмҳои хубам буд. ман ба худам боварӣ надоштам ки яъне мехоҳам ки дар як филме нақш бозам ки мисли филми устод Убайдулло Раҷабов ба мисли санаам бошад. ба мисли санаам бошад. бале яъне ки мо ба шумо барор таманно мекунем. яъне ки Ситора ин қадар марҳилаҳои санъату ҳунарро аз сар гузарондааст ва мо бовар дорем ки ин марҳиларо низ аз сар мегузаронад. рӯзе мешавад ки барои мухлисон, барои ҳаводорони худ, яъне ки дар филм низ нақш офарӣ мекунад ва оҳангҳои худро пешниҳод мекунад. зеро ки то ба имрӯз Ситора тавонист ки бо як қатор овозхонҳо, бо як қатор оҳангсозон, бо як қатор бастакороне ки оҳангҳои Ситораро бастабандӣ мекунанд ҳамкорӣ кунад ва чандин суруду таронаҳои дилнишин пешкаши мухлисон гардонидааст. як суруд аст ҷонбачаи нағмагар, яъне ки дар он ҷо хуб сару либоси вобаста ба мусиқӣ, вобаста ба мазмун, яъне ки ҷой дода шудааст ва мехостам дар атрофи тавлиди ҳамин суруд суҳбат дошта бошем. яъне ки ин суруд чӣ гуна эҷод шуд, чӣ гуна сабт гардид ва чӣ гуна пешниҳоди мухлисон гардид? пешниҳоди кӣ буд бастабанд кардани аними клип консерт? ман худам аз устод Зикрулло Ҳакимов хоҳиш кардам ки ба ман як суруди халқӣ омода созанд ва ман хостам ки яъне клип кунам дар
табиатҳои зебои ватанамон дар масҷҳои кӯҳна рафтему хусусан ба либосҳои миллӣ бисёр хел нақшаҳои худам буд, фикрҳои худам буд ва устод ҳам ман суруди ба таби диламро омода кардан ва мо рафтем онро сабт намудем. хуб, мухлисони азиз бештар дар сомонаҳои иҷтимоӣ агар фаҳманд ки сарояндаи ҳамин барномаи мо кист, ҳамеша як савол дорам ва ман ҳамин саволро дида баъзан вақт чашмонамро низ мепӯшонам. яъне ки медонед кадом савол аст? яъне ки мехоҳам ки дар вазъи оилавӣ ҳар як ҳунарманд бохабар бошам. вазъи оилавии шумо чӣ аст имрӯз? рости 1 сол мешавад оиладор ҳастам. бисёр оилаи хуб дорам. мефаҳманд хай дар ҳар оила нофаҳмоиҳо мешавад, аммо зан бояд фикр мекунам пурсабр бошад, батоқат бошад, ба тоқат бошад, фикр мекунам бурд мекунад ва хушбахти оила низ аз ҳамин ҷо шурӯъ мегардад ва ман фикр мекунам ки пас аз чанд дақиқа фатири мо омода мегардад ва хӯроки мо аллакай ба фикрам ки пухта расидааст. ва ин лаҳза чун мухлисон бештар шояд моро ин лаҳза таҳқирам карда истоданд ки ҳамеша ситораро ба гап мегирад ва ситора бошад барои онҳо намесарояд. аз ҳамин хотир мухлисони азиз ин лаҳза ситорабоно омода аст ки баҳри мо шумо боз пораи қалби дили хешро сароида бошад. кӯча кӯча аз паям наё, аз ту дил шикастаям наё, аз фиреби ту чӣ хастаам айё. زاری و آزارم نکن، یاری و هم یارم نکن، کار بر سری کارم نکن نیار. پهلوی همسایه بودیم، در کوچه همسایه بودیم، نزدیک و یک جایه بودیم، ارمانش نمیگم. همسایه یاری نادانم، سری کوچه کوچه پزمانم، دردی ترم میدانم، درمانش نمیگم. همسایه یاری نادانم، سری کوچه کوچه پزمانم، دردی ترم میدانم، درمانش نمیگم. کوچه کوچه از پایم نیا، از تو دل شکستایم نیا، از فریب تو چی خستم نیا. زاری و آزارم نکن، یاری و هم یارم نکن، کار بر سری کارم نکن نیا. پهلوی همسایه بودیم، در کوچه همسایه بودیم، نزدیک و یک جایه بودیم، ارمانش نمیگم. همسایه یاری نادانم، سری کوچه کوچه پزمانم، دردی ترم میدانم، درمانش نمیگم. همسایه یاری نادانم، سری کوچه کوچه پزمانم، دردی ترم میدانم، درمانش نمیگم. گفتی که دیگر بار بیایی بر کنارم، گفتم که خزان ریز نکن فصلی بهارم، گفتی که سزاوار بیمانم از برایم، گفتم نه باور نکنم عهد و وفایم. همسایه یاری نادانم، سری کوچه کوچه پزمانم، دردی ترم میدانم، درمانش نمیگم. همسایه یاری نادانم، سری کوچه کوچه پزمانم، دردی ترم میدانم، درمانش نمیگم. دل دادی و دل بردی تکرار به تکرار، صد بار قسم خوردی تکرار به تکرار، صد بار به سلامی تو سری کوچم نشستم، نادیده گذشتی مرا تکرار به تکرار. کوچه کوچه از پایم نیا، از تو دل شکستایم نیا، از فریب تو چی خستم نیا. زاری و آزارم نکن، یاری و هم یارم نکن، کار بر
бинандагони азизу гиромӣ, барномаи бо иштиҳои идома дорад ва хотиррасон мекунем ки меҳмони имшабаи барномаи мост сарояндаи мумтоз Ситораи Кароматло ва мо барои шумо бинандагони азиз як фатиршӯрборо омода месозем ва айни ҳол фатиршӯрбои мо омода гардид, яъне ки хӯроки мо омода аст ва то он лаҳзае ки анамон хӯроки мо хуштаъм мешавад ва Ситора аз таъми он чашидан мекунад, мо ан ҳамун фатиреро ки дар тафтон гузошта будем аллакай омода гардидааст ва ин лаҳза мебарорем ва ӯро пора месозем ва ба пешкаши шумо мухлисони азиз мегардонем. Ва медонед Ситорабоно, ман як чизи дигар ба ёдам расид. Аллакай бинандагони азиз бовар кунед, тамошо кунед, ин фатири мо хӯрокро омода кардем бо ҳамроҳии Ситора. Ин лаҳза фатирро пора мекунем, ба табақи чӯбиамон мекашем. Одатан дар урфият хӯроки миллӣ дар табақи чӯбӣ омода мегардад. Хуб, Ситора дар баробари ҳунарманд будан, дар баробари оне ки овозхон ҳастӣ ва ман медонам аз давраи мактабхонӣ ки Ситора як дусе намуд асбоби мусиқиро менавохт ва дар баробари анҳамин ҳунарманд будану кадбонуи хона будан боз кадом ҳунарҳоро дора ҳастӣ? Фақат нагӯй ки дузандам. Не, намегӯям, аз дасти ман дузандагӣ намебиёяд. маълум аст. Чун барои чӣ ман ин гапро гуфтам? Албатта вақте ки дар барномаи бо иштиҳо заҳнҳо бошанд, агар ман гӯям ки шумо кадом ҳунарҳоро доро ҳастед, яке мегӯяд ки ман мехоҳам ки ҳуқуқшинос бошам. Ман ҳуқуқшинос ҳастам, бале. Шумо аллакай ҳуқуқшинос ҳастед ва ман пешакӣ инро пешгирӣ кардам. Ман дар хурдӣ бисёр мехостам ҳуқуқшинос шавам, аммо фурсат нашуд. Баъдан ман супоридам документҳоямро, ҳуҷҷатҳоятонро супоридед? ҳуҷҷатҳоямро супоридам, бале. ва имрӯз бошад дар чорум курс ҳастам. дар бахши чорум дар шӯъбаи ҳуқуқшиносӣ донишгоҳи миллӣ таҳсил мекунед. Ва ин чизро аз ёди ман баромад ки имрӯз яъне ки айни ҳол дар куҷо фаъолияти кор доред. Хуб, яъне ки имрӯз шумо ҳам метавонед ки дар оянда ҳам сарояндаи хуб бошед ва ҳам муҳофизатгари хуб бошед. ва мабодо агар аз ҳамин хӯроки шумо ман бемор шавам ва шумо ҳимоятгари ҳуқуқи ман ҳам хоҳед шуд. Аз хӯроки ман ҳеҷ вақт яъне ки омода мешавед. боз Боз маро илтимос мекунед ки ман хӯрок пазам. хонаи мо он қадар ҳам дур нест. Гарчи дар чашми шумо. Хуб, яъне ки мо ин лаҳза хӯрокамонро ба болои фатирамон мегузорем ва ба роҳӣ пешниҳод мекунем. Ҳамин тавр аст. Бале. марҳамат, яъне ки мо аз дегамон дидан мекунем. Хуб, Ситора, яъне ки дар ҷодаи ҳунар баромадед ва имрӯз дар ду жанр, ҳам дар жанри эстрада ва ҳам дар жанри ҳам халқиву эстрада сурудҳо пешкаш мекунед. Боре ба дил гуфта будед ки идомаи касби падарро идома дода бошам. яъне ки дар жанри гурӯғӣ худро санҷида бошед. гурӯғӣ шумо аз ин бохабар ҳастед? Бале. Падарам бисёр маро мегӯянд, аммо ҳоло ҳам ё вақт нашудааст, ё ин ки ин чиз ба ман нашиштааст. кӯшиш мекунам ки ягон пасаро барои падар ва фикр мекунам ин фатирро мо аз ин ҷо мегирем. бинандагони азиз, айни ҳол мо анҳамон хӯрокамонро ба табақ мекашем ва Ситора имрӯз хӯрок омода кардааст. Ман фикр мекунам ки барои ман ёрдам кардам. Рости гап, картошка ва пиёзҳоро яъне ки тоза кардам, аммо ба пухтани хӯрок ман кор надорам. Аз таъми он ҳам ман кор надорам. Вале ҳар чизе ки Ситора пухт, ман ба бинандагон рости гапро мегӯям, то кадом андоза ҳунари кадбонугӣ дорад ва ин лаҳза хӯрокро мекашад, ба ровӣ пешкаш мекунад. Пас он бинандагони азиз, мо ин лаҳза аз он чашидан мекунем ва таъми онро ба шумо бинандагони азиз мерасонем. Хуб, Ситора, мехостам атрофи дигар чиз суҳбат карда бошам, яъне охирон савол дар барномаи бо иштиҳо ва ин саволро тамоми ҳунармандон дӯст медоранд ки зуд ба онҳо диҳем. чӣ буд барномаи бо иштиҳо барои шумо? тӯли як соате ки дар ин барнома будед. бовар кунед, шумо намедонед чӣ қадар хурсанд шудам аз кори худам, аз ҳунари худтон ҳаловат бурдам. Бале, як вақти худро ёфта ба кадбонугӣ каме машғул шудам ва аз ин
فکر ما هم میکنم خرسند هستیم که شما رو در کوتاه‌ترین فرصت پیدا کردیم و برنامه دعوت کردیم. بینندگان عزیز و گرامی، عین حال فتیش شوربای ما آماده گردید و این لحظه من از این چشیدن میکنم و از طعم آن باشد به شما قصه خواهم کرد. و ستاره بسیار دختری دانا هست، برای آن که میداند که راوی یک دهن میچشد، برای همین خاطر گوشت را کلان کلان میگذارد و اگر کم همین را بریده میداده بسیار باز با لذت تر می آمد. و باور کنید بینندگان عزیز، خوراک ملی بیشتر با دست استعمال کرده می شود برای آن که طعم آن دوچند می گردد و از این چشیدن میکنیم و از طعم آن باشد به شما بینندگان عزیز حتما که قصه خواهیم کرد. عزیز شما را در بوده زحمت خوب قبول کردم. باوری دارم که پس از این برنامه هر مخلص شما میخواد که شما در خانهش رفته چون این خوراک رو آماده کرده باشید و پیشکشش کرده باشید. احسن به شما برای یک خوراکی بلازد را پخته پیشنهاد کردن. و بینندگان عزیز، این محبت نیست، در اصل توانست که یک فتیش شوربای با لذت را پیشنهادی راوی کرده باشد. و ایثار سپاس میکنیم که دعوت ما رو پذیرفتید، در برنامه با اشتراک شرکت ورزیدید. بینندگان عزیز و گرامی، اینجا باشد وقتی به برنامه ما جدا شده به انجام میرسد. در انتها بهراتان خانه آباد و روزگاری آسوده را تمنا داریم. تا این دم با شما بودیم ستاره کرامت الله و من مهرآوری اسدالله. تا نزدیکترین دیدار، خیر عزیزان.